tofa bo ya kasi stroke a ne ya kan idure yare kane no na yare we sha se eba na enka ebibifo ye ho tia ne hu ne se yatu obi adura na ya kase enjujuye wadjuju obubu agu ho okay ti nimde akwa anim na ebre akwa anim ne behu se yare eye enjujuye se nipa no ne fa ne baabi entimi enye adwuma ya behu se yefre ne se stroke na ene no stroke no ya ba be hwe na yesua nyoma ba ku mienu bi afa ho na yate ase yi se be ya se ye nua bi ya bia na ase benya kokobo bi ewe ni padua ma be kyese ye nya stroke e betimi hu na ye hu se ne yesitie na ene no ye disua dodo na na be gina brain no eso ya adwen no because adwen no e kan stroke ani aka ni adwen ya men no brain no entini ye be sua more because na ye foundation no ye te ase wi a stroke no ne chiremu ne nti ase ne bibia na ebe ketwa area maye okay meda ase bebre se ye kase stroke a eye bra moja ye kwa adwene mu no okay entimi ankwa ankodu ana ase kodu ye no isa okay nti anso ame adwene no okay anya enough adwene no ekoba ne sa adwene dwumadi a edie emani pedua no mani pedua ne timi esipsita eye na dwuma bia no timacho eba timache atechima atechima more function into functions of the brain no problem timi ba na entimi nya adwuma yi na etimi amanipa no wanya stroke na na be ma yakọ functions of the brain no e be hu brain ni dwumadi a edi yes adwen no na dwumadi a edi nti ase moja entimi ankodu mu a na afi ya manipa no ne nsadan ho otimi nkasa okasa wonti ase ohwade a ohu bia ne one side nine otimi peja ana ne nsa otimi peja nti e be kọ brain no eso na ya kwa kosua de kitua bi because pese yete eni pedua na se a agise se ye pese yete apomdi an se yete eni pedua na se ansa na yetimi hu se na esitie enti no say na brain no etie eni pa adwen no na wodan dan adwen no eno na wo yeti konkra mu no wa mem no ahanti eni pa yeti no say na adwen no esitie enti se wi nipa ti konkra no ye bie so a adwen ne sei no na etie Dr. Kafra so dio mama ebusiafo monko Facebook mama SOMPA TV Ghana ne hwe say na mimi no na doc de ato so nti kokohwe bi na sebe ya obedi echi SOMPA 93.1 and asa SOMPA TV Ghana 21st clinic and so bo share Facebook search engine wa ubenya ya face Sciatica Research and Treatment Center so and also Facebook YouTube no SOMPA TV and access 21st TV doc wadaroma yeti phone one mobile o ma benten ento aso okay o hwa adwene si amadano ne tiko na ye hwe ni sisi a we good o so de o si da o de nanim ne din kan bae atiase anka bebuza sa de why doctor adwuma ni bi da na why mo chire adwuma da say wo twe ni me ke mo chire adwuma da enti no brain no ebia won dwumadi a edi okay ana ebia ne part bia no ewo ne din ene ne dwumadi a edi be ye ne din ho asem ne beka ka dwumadi no de edi no ne ade na yetimi wo hwa ase ha me say ya and control any pa your coordination and balance okay say mitumi nan a esin chen baby apese esin na esi but say obi benya stroke ana say enipa no bibi nti ne moja ntimi ankodu ho ana dodo antimi ankodu ho no ma ebema nipa no pejana nan na esin chen okay that is stroke no ebia no okay enti se we no eye adwuma yi a tembia no ye balance yes original ho a ye him wa bra ye conscience yes ana ye nanten so a ba bi ye pese ye nice ye cotton ye cotton say bi enye ne ni control so ye control so because of the function this part of the brain no and yes okay na enu free ho no ma na yaba this side netiko pe no ye tiko ha me se o ma tiko ha yes that free ye corner chi ayi ba bi enwi no
Ekemo no when you started by it ye kwaso no yeti kopa and document hu de no o me de ne se de so hu na se na ase me hu na me simpa ah so hu me kura me wase me nyini kura me tidua na ye fe me nim se nipa ye nyina ye tidua na sesa because nkwala brem na enye kura on se wusa ya na hu na mdua no mobe okay enti wu nyina uti so kura me na me ti so pa me kontokom se me ti se membo enti wu nyina sa we de ne boma na ne wuti ni nyina afa sure enuntia enunti this particular part of the brain no wo ye tikonu ho no ho ene like ade bia ye behu na ye betime interpret na yaka je we oba we be ma we studio we mic we TV we kwan we car ha me say nti ye vision de ma ye hu ade no ha me say nti ha no last week or last week na me ka say nsese uba kwala obetime twa ntwede even though na allowed better than say bebo na tiko say okay because teachers ni bi wa na asa ofo ni bi won mo ya no abo akra na tiko say say ubo ne nchen ni tini nchen nya na tiko pa na tiko no oyasa anasa obi ko akra kwatehwe no den habo a na ni so betime asi no na ni so chini no yes na ni so betime asi na anasa obetime akula beti tiko na very sensitive because of that particular part of the brain no and I ti say obi emoja ekọ na adwemu na emoja ba bia ntimi ankodu no okay because mama nche wade we say ohwe ayi a brain no ntini we na ye brain na said ye emoja ne sikọ adwemu no pipe ahodo e de kọ no na me kire enti ye ban say bia ahade akọ but this particular part 1 no na ntimi ankodu a e bia saa ntini we say e de emoja ekọ na ankodu a na say ye netiko ho na abonse nipa no o stroke there ebia nensa etimi peja ne na otimi peja bet na osu hu ade ye okay na I say because of say ordinary stroke no ebia nyese na no nko na acha keke bet na ha me say no so no ye na tiko ho na moja na etimi ankodo nti na mo function na ba o se wanya de hu ade ye no as a blood vessels na ntine keto na edi moja kwa adwene ne mu no se kosi baby na ntimi enwura mu ya na se dodo ntimi anko ama adwe na anya okay a na je se fumuso e beba no ebi ne se nipa no ntimi hu ade ye oh okay na ni ne guso alright there bet o hwade na wo hu ne ye okay ye call back na still ya da so brain na ma ye hwe ni se brain no ne chichemu ne ye mienu your left side and your right side enti mame na ni say na ye hu ni na say lie be edemu no okay enti yes na de wo chere no so no say de part na say na yet say nipa ye mo nso no na de say de ene emesia na yeti no ya mem no say de si dai no so da ho no akese sa na brain na da ho say no ye woni nifa okay ana ye woni bonkum so okay na ni bonkum so no ana me gina am say me ti bonkum so no ma adwe ne side ho no ni dwumadi ayi de ne say e ba no alphabet say ye bekeka alphabet abom na yetimi akan abcd ayekeka ni ade na ho na yes ade no enti no e ba no speech say metimi akasa okay metimi ready metimi calculate mekeka 1 2 3 abobom metimi reason metimi adwe bibi ho ansa aye ni nyina no eye the left side of the brain okay enti se wo hwe saa enwoma we nyina e kire se obi ni stroke no timi kasa normal na ye se enye baabi a moja ntimi ankodu na enye ni bonkum so na okay because ho na moja ntimi ankodu a o timi kasa okay se moja ntimi ankodu ho no ma kire se that left side no enipa no wontimi ndwen aha ho no wakam ana wontimi skran so nkai ni refia de go bu ho no ma wonya o very alert but wonya stroke na no obo se na ni refi nyoma bi a ense nke unusual with him anti that part of the brain no ne nyoma no na enu firi ho no ma that part of the brain we no e control the opposite side of the body or left side no brain no left side no brain no or left side no benkum de no bonkum de no ahokeka ne de onipedua no beye ewo
wo sani fa so bia no ho ne control no. Okay, nti benkum control nifa. Yes, na nifa so. Okay. A control. Asa ye nananom na omunim science kakra because bonkum dware nifa na nifa so dware bonkum. Enti no se mi stroke abi menya no ma no sisimire mu. Masa. Agi se me ya hwe so. O kan trasa Matias. Nyame wo ho no nso hwe ho ye nti. Ebi mo nya so still nyame da so ho. Enti mi nifa so sei no and obi obenya stroke and nifa so na be yesa no e kire se na ha me sei no ana moja antimi anko na adwe ne benku so na enti me nine nifa mi pejaye no as a result of the function of my left side of the brain no na etimi ama metima peja me nine nifa eso sa na mensa any bibia metimi aye wo me right side of the body no because of the left side of the brain and a control her and the opposite no so na tie enti me ya adwen no ni fa so no so control the other side bonkum no na apart from no so no ni nyoma bie wa ye ne se eba na emotions awerɛhoɔ anigye ebufuo so watenka ho nyoma intuition ene saa nyoma ni nyina no obi friends talented ebia wotonyom or wachedi ebi nyoma bia is being controlled by the right side of the brain. And these are the major functions of the brain eno na se moja ntimi akodu that particular part of the brain na ni dwumadi no anko wie pe ya na amanipa no enya that particular friends symptoms of saa de kro no and to say bia obo se nipa no afede onkaya de nipa no bia ne nsa nifa so nko a na adwodwo na e kire o se ni ti habse no ena moja ntimi anya de ankodu ye nti se we se no ye obi a o ma pomden a e ma fair idea of how say treatment no odi woman nipa no say na so usidi efadeko because the basic is say moja ntimi ankodu na say de kodu na nye okay ena ye wo the other type of stroke no de emoja no akọ edoso but na say pipe no ana ntini e de emoja ne ko ne ho ate enti ama moja no enyunu gu nipa na den eno de sa stroke no na sa ye den pa ye enti aduru a wo de be mu obi with that ntimi fa mu obi with the ntimi nko emoja na ntimi nko no say ye sa fa security system ni biwa obo se ntini no dodo na na ekọ nti eman se bia ha nyina ye okay baby at the other side no nko na emoja na ntimi anko na say ye cholesterol cholesterol nipa bia di free 40 years de kwa eku animu na no ko 70 years no say what check your cholesterol because cholesterol na be ba umoja animu no eno na betimi abo be ye block buntini na emoja na ntimi enko adwene mu ye enti ye koba na sa na emoja ntimi ankodu na say wo mani pa na dura ekwose wutimi use herbs a eno no ebetimi ama sa cholesterol no clean emoja no na emoja na etimi akoye sa nso na say eye de emoja na enyunu gu nipa no na adwemu a wuntimi nkoma no aduro bi etimi ma nipa no moja ma moja die fusa na isa because ye ne sa emoja no mo ebekọ adwena ma nipa no obeye say hemorrhagics na moja no etu pepepe adwene no ho nyina ye cholesterol debi eno de enye by cholesterol eno de ntiri no hypertension wuntiri na de den na nyoma bebre na etimi ma wuntiri no na ho den ekoye mre ma pressure kakra bi na no ko da roba meti wase ya se na se ya chemu mienu stroke no ya chemu mienu ha yo ba blood vessels na se ntwi na de emoja kwa adwene ni mu no se enema bi kosisi akwan a na se ntwi na ntimi ankoduru adwene ni mu a moja no emoja na ntimi ankoduru adwene ni mu na se de be ko no esa yes eno na ye baako ischemic no ischemic stroke yes ena baako so is it hemorrhagics also hemorrhagic eno ye se ade bia ebema ntini no ama moja anwuna gu adwene ni mu no na yes ama bleeding aba internal bleeding aba brain mu
Enti eno na wo say bi wo hwa high blood pressure bi high blood pressure hypertension etimi ema no e de ba na enti na say timi e de den because of e a caffeine intake nyoma bi e no ne e bi cigarette ni alcohol nyoma bi e ma ye ntimi e de den ba enti na wo say because se akoma no bo moja na e pompe a etimi ma na emu bie kakra enti se akoba say den na enye flexible etimi te e ma na ye ama moja no anwugu nipa na adwemu na afa ebo se odo ni stroke no ano ye den because the treatment no is severe and a condition is severe nipa ne be hia serious medical attention no na de ebo pa ne surgery surgery aya na treatment both orthodox and herbal nyina no unlikely say betimi anya adura ebetimi a moja na enwuna gu nipa ne tim na ebetimi a clear back on to say be clear back no tembia nipa ne be adwodwo na wadwodwo kra omuna ya utimi said nensa na say edan ho sa wontimi nya hwe because of say a serious type of stroke etimi eba ntino ya behu ni say no na ye say anytime bia na enipa wo hod ma behu sa esunsuanso ya mbebo so yi no na wa mo adwen akose ene sa de a na sa de we anade we say what dem kan na say ye dia na so hu say no ena ebobo nkaye na baby e bon kai na efri wadwen ne pathway ifri wadwen ne pathway for example say bia wo honum na say menim fa mi che menim say ya e bia this side na e popo ye obi bia yes ka obenkuma na onifa de ofie no so be yes we say bi hwe bo edit radio so menim ni fa no menim mi che mi timu mienu say ya ni fa na bia mani echi no mi hu say e popo epopoa eno ye stroke nkokobo bi a eboye hanti eno no once amehu say ye mani nifa ha me say na kire me say ma adwen ha me say no brain e wo ho no benkuma na say wa adwen nifa side no ni bonkum no enna moja ntimi ankodu na ama nifa no mani nifa no epoposa na bia ma no so bia ma no nifa epeja sa de me ken ya transient ischemic attack ye ischemic no ne symptoms nyoma bi ebokoko stroke ne kokobo ni bi no na the first one na yedin kan ye ne ho no kokobo se bia popo ye ba obehu se we bi na ye me yes ne no etimi ebetimi ayesa me bobo symptoms ni bi so beti dem person me kan say sa symptoms ya make ebetimi aye be say 2 hours and e bia be 2 minutes pe na eko na stroke na ambo beta be bo nkai na eko ebetimi ayesa na ye on and off na ya na TI nana na ga transient ischemic attack no TI na ya na for channel short to TI no anti anytime bia obehu sa signs and symptoms no onumadu ebeko na ebi ho ebesan ba wan hwe de ya na anko bi na fe stroke na angazanka edi aba enti ebi no ebi ne say wuti fan betimi adwa o migraine na one side and here another form of the ischemic attack no ATI no ana ebi nso eye makawani achi no makawano no ohwene nso so bo nse one side the purpose I don't see one of the signs and symptoms HSS stroke no say moja na ntimi nkodu wa adwem ana do ntimi nkodu na signs and symptoms no ebido no ana obehu one side na eyo ya ebi especially wa beti say na eyo ya ase umpeya hwehwe mo na ebi a wada so kra ebi kra wonda so ba hu say umpeya wonsa na eku ya ena ntimi nkote say na ni nyina ye early signs and symptoms of transient ischemic attack na we say utimi hwe ni na wo sha se obetu anamo na enkofa stroke na ngaza nyeden ma na me kan no e sha se ba weda se wanu maduro ana wonu maduro ye treatment ye ebetimi akọ e wo ma e be san bo nkae na ekọ e wo ma ba bo nkae na ekọ na wa hwe ni adakọ be ba no na entimi anko bio na afei wo hu se stroke no eba yes na mentwa wa no na nsane ne ya wada no sesen abrantie bi ba se mpeni pa ya office wo na asa ne ho pere no oso ase oya nya stroke ne ese de na ese oya nya stroke na osi bi wo wa na nim ye ni titiriti bi ebi won so ase ne hwene side ase no na ase ka kom ti se de odo nsa ba ko emia wo hwene no na no so etime wo so kakra na se but ya na ejai enti we say nature say de na work no no krese wo hu ensensan bi say sa transient ya wo ka ho asemi
say within 520 anytime be etimi jai within the shortest possible time ono kan sa na say te sa de bia anka obeye hu treatment but ekọ na ba ekọ na ba titru ne omo de no ni stroke volume no wo for no e bia be bosumi ansa bia no hu sa de no okay obu on so almost every week bia hu sa de no titru ne sa tititi no ohu se na ha no aye nam like e bia ne one side ne nim no titru aye tititi enti uhu ni sa ni nyina no enya wonsa ene wonan kwa na tititi na ya wo se wo concern especially ba wuti hu a wo se o ma wani brepa na utimi tu ana mo na kwa nkofa stroke yare no amfa amro okay enti we say na wo kan sa ti no yan hwe risk factors ni bia no so e de na ya na e koma ne basa odaroma both friends saying strokes ni nyina no ischemic ne we no hemorrhagic no de ede ba enyina no number 1 wuntini no okay wuntini no ne health okay na pomuden si ne sitie enti enyoma bia yenim efa pomuden ho ana wonim fa pomuden ho ayeka se emma obi emoja ntimi ne nafusane ana emma obi BP kosoro okay sa anyoma ni nyina no wo se utimi atwe wo firi ho se na bia ba twe wo free stroke ebi ne de ebi ne cigarette nom ebi ne manchine die bebre udi nchine bebre a emma obi because na sanso ma wuntini no so den okay ebi ne caffeine enyoma bi a caffeine wom ebi ne nkosua which is animal sources of cholesterol any non animal sources of cholesterol nuani bi a cholesterol woma anwa yes we call the cholesterol no different from anwa no friend saying fat no okay. Na cholesterol no titru no ewo friend saying nkosua mu milk mu enamono no mu ni ade no di a ma cholesterol level no ekosoro na ma moja no mu yedu na etimi so boa ma ekwan kese ya da ho a moja timi fam ekodua mu nyina including ubrin no mu be because of say ebobo apo na say ekriti blockades ewom na etimi ama na basa nti otwe wo free saa nyoma no ho a ana so obi a oye saa nyoma na say oye high risk so betimi enya stroke ama no ayeyi okay enamono die so obu a open enamono pa na ope enyoma fat wom okay srade ahodo ankasa nso wom eno so betimi aboa ama watimi aben stroke ama na ayeyi na lack of exercise obu a wonye exercise kra wonye sa no no anhu se wo ye kese ne mu yedu onso o stand high chance obetimi enya stroke na obi o hypertension o stand high chance obetimi enya stroke na because of say hypertension BP no wuntini no de ekọ wadwen ho no say ekoba say ye denden sa na pressure na emoja no ede boko no nyina no still ekosoro a ebetimi amwanya sa accident no amaya kase wanya stroke amana ye okay and na fe omo diabetes na no so omo so wo some level of a percentage be etimi lead omo to stroke e kwan bi so okay because of say diabetes no who chese enyoma bi eba e de kan ho ani nro bi aye nom no e de treat no etime boa ma uni BP kra ti benya BP okay omo diabetes do na timi be ne ebe and they are getting hypertension benya omo hypertension na no ne timi ebenya fensen diabetes obi o diabetes so hwe ne hu ye na de ma moja di mu afusane nyina na otimi eye sa anwuma nyina na ama ne BP ankosoro enye sa ebetimi aboa na mana ba benya stroke amna ye yeah that's a Dr. Blessed Foster watches BP no high blood pressure na say no one main factor etimi cause we say no stroke no na wadaromo we say sa cholesterol de ma aduane no sa no so chi de nso so say no so say ya to da bia bo ni pedua na akona nso so wo ho enti sa na yenya die kola na say yeni na yenya exercise na say yende say question obu zanje say what ya say na America na say for the sake of more money ase no wan sa bet na say no wa check na wa hu say akono no ho sa anyoma no e ho protein yeah doctor for na say but nipa di free to free unya wura tinti 20 so ko na protein bebre no enye ma wo nti na wa regret so wasi etete ne ma so okay say ukọ baby pa especially
bantuma pa na wo hwe nampa amanfo yi go maduane so pa edia ibu okra na be machine so did no one na ma onye chef okay ene nam we no ne associate no so eni relationship I know the entesa enti no yam try say ye betimi aye exercise na ye nhye sa science and symptoms we because e bana so hu a na wa hyase na fe enwoma bi a ye be kyerɛkyerɛ no wutimi ya na etimi aboa ma se moja no na aye take moja na cholesterol wo munti entimi nko adwuma na onya sa science and symptoms na etimi adan eja na wanso watwe ho afiri sa nwoma we ya ye kan tizo wo stroke dada de a wonim se wa wo stroke a sa nwoma we nyina no enye maw se obetimi aye last na me kan be say obi ka so wonim obi oye sa nwoma we nyina so we di 8 years o we nam ye bibia nom cigarette nom nsa enso no ho den yes no ye apomden nim de the fact say ono nko a enya ni che say enye sanity yes e bia wo de wo be sa anwuma we nyina na nwoma 10 na ye kan na nwoma 20 na ye kan wo be mu ba kope na ko enti wo betime anya eso akokọ kra na eso breku de na ye nipa ye cells na ye nyina ye de no enye pe obi de ho den chen bi obi de na doc ye be koye nim na ansa na no medina high blood pressure na so on say obi nya BP say ya na normally ye de wo moto aduro so obi wo ha wo se wo no aduro ni titu ne mema no adentra ose ne kwaku don so na be kofom ne dwuma bo ne be kofom ne ade enti wo so che se BP so se eye wo a eno so ye condition bi ebetimi ama wanya stroke no sa ensem we ne ya na enokre so na moto be na ebetimi enokre se obi nya BP ana ne BP kosora no na onom no ebetimi ama ne be masem akofom so ye be ma Sanya ga da give do be ma so na nka we bi say no obi once I was say treatment no say obi wo bi na when treat ya I was what there draw so so when treat ya obetimi akwa akonya stroke ya de pepe aha e na obi nso treating so dey network draw so so a say be ma be wu pa de ne kon consider okay this an e be ne dey matter of choice but obi say obetimi BP ye regret no okay Wuntibe international nka say the first one no aduro na BP kosoro na no ubeje aduro no that means se one no aduro na e be come more than that amana hadwen enti wona we say omo ani bre na no doctor ne kasa na yetimi control no dum pempenso wa enko ba say obanu aduro de bia okay because he manage there's no way say obi a wedi 50 years 60 years obi expect obenya normal BP okay but what say timi was ro kakra your body no any kidneys ni adem fa pressure bia anya dem ready pedua no enti no management enti no one doctor no ekasa sometimes doctors we cry ye hwedu ba bi na ye hwe no ye dem ma no ade na ye nim susan so we nim tietimi edane wo de ma dietitian no de wo de aduane die na esayare na wakotry no so ye den ahwe enti se BP no wo ho no ma maintenance na nka se wo high BP no wonu madura e affect wo ben mind no ubeja no mokra enye stroke nko na betimi kra kwose o kidney kra manaye okay high BP uncontrolled weja na sa na ekosoro no betimi affect o kidneys edwenti no e wose wutimi hwe na utu hu na mobile way of say ope other alternative for hwe kwan fufuro bia betimi dia say help so say exercise so say diet o na wetimi dia bo bet untimi nya ne sa so wo BP a etwa say we treatment for that anya sa obetimi anya stroke aye kan ho asem yo me da se doctor blessed first na busuan for ye ne no ebo enkomo no ne doctor panyin ya at one first clinic the sciatica expert ya wonom na asodwumedie healing point asene no ye ne no ebo enkomo yi stroke nwudwe no haye papa no me maame no me ne kra de enua mema no na 3 days me say 18-year-old boy me kwato no hospital no anya stroke na ya na me ra honte no ehun hia se yetime ka ho ase be bie your phone lines na answer doctor kakra bi wo ho be ka ho ye bie lines ni wi a na ye gin ye tie for ne wonom sem ni wi na afi management and ase treatment bi wo ho ye de better 20 kakra bi wo na de be ka ho ma ye na the enim ne se stroke ye yare bi a se wotena ho no ma na ebeto because eba e bon kai okay stroke bonkai o yare bi hoduma bia 90 me am but stroke dey kwan bia so most people na bonkai but there have been a lot of research
ye di nipa bebre aye and not 21st but outside researchers aya say all those people omunya stroke no omunyina no they had this sciences yes simple science ya boy ya enya ade bi eye bia wa be hu se bia wani achi popo one of my be etiti so those kind of science na ne wa beti eye o ya wonan ase u kono ase utu ana si nchen kakra one na no nche jai sa nwoma bia e kan science and symptoms of stroke no hono tipaye efa uti fa dwaw na enya migraine o kasa so ase ne hwene bo kakra obi wo hono kra na so wasre a first wasra na nim nyina ye de dwa kama okay with time no so wasra na nim ntimi MBAC ase na nim emu a bua na ni no ase na ni fan ba ko pese echia aha kata chen ba ko ni nyina na ye science a ebetimi amawo se wo se wutimi hwe enwoma bu adidiem nyoma bi ye na etimi eden eboa nti eno ne kakra me de beka ho okay